Nimbula, binak na siya mamay. Isa, nimbula, binak na siya mamay. Dobula binak may biti, bola pawal. Binak bula tavingo, dobula may Amerika, may Ingilandi, Australia, New Zealand, nimbula binak. Isa, nimbula binaka, nakapagalim sa bikim ni na siya matik manaka binaka ni kuwa, ngone katulu ni nonda italan noa, and sino binaka ni kuwa, sino bakaruway, na karosang rukawani singa ni bula Julai. Bula duki, na bula ngoy ngante tika kina sana bakuturanga o rewa. And the marota kasara ni sa bunga na nanda bulangi, era sangoli tuk mane bata-batang go, era sureti mai mero may talan noa, da may bewasay, ngone bata-bata ni buli, bata-bata ni nonda biba kalanggang kataki, bata-bata langa, and the bitan no saranga, and the nonda was saranga, baka ito okay. Nitaki ni rong binakatukan na biyo liba-liba, ngol sartukan ni nayan ni ano Hawaii, na bibo no kedo ni sema tikumikina, and kabinakan ni kuwa. Nitaki ni nitali takalanga, na bitala no ay ng bongi, ngone leo o meron ni dame la kemba Lucio, may bosa tiko koe na ulutangan ni tuli-tuli, bako sibing koe doon na non-retabi na marama kakilite ni kina na koro na silay, nangononggo, na may bulida na matasahoti, ni rando tuli-tuli talaga na marama ni butia, may rewa, ratulia na kuro, o ira na marama ni nasilay, ratulia na sangga.
totokan dina na levu ni kai na mai bulida tiko ni batabatango and mai bewa si tiko kina and buku ni bekani baka dindike ke mai mindo da kaba tu ene beta mala kere and mai bewa si kina and ai batabatango ene singa levu ni kua and varrongo tiko ve seru serebi na turanga ni na korbo kasema sarti komena nono kormena korbo ni singa ni kua bunga sara na kabeka ulutanga bibinaka da mai bitalo kina kamo mona sara na buku ni nonra kawai tiki-tiko ira na nonta do bulisere. Bakatalanga kino ira na nonta do langa sere. Mai hotel nga ngona ni rubitala no kenge api kursinga. Marama talanga ni rewa, marama ni tavi, basi bunisinu. Kamay waseti kino kwa so na tavi ang garabatiko. Ena buku ni non biungeti tiko ira na itauke. Ena buku ni ulutanga ngona ni business. Ia na kami ni sini kuah na 5 na kaloko sa utingo na 5 na 10 korona minute na ngono may biti ngole tal tumikin ngo na nonda bulangi na kami na kani kuah sa may bulangi oti na rona mada sa oti yang go sa kito suri ci kwatani me ngole may ni kuah may tik buta ko kwani bata-batango na buku ni sa no reo o ratu sa usa tu isolia turangan ni tonga lebu sana oreo men sa dapat kumpul seraning go boleh menakaratu. Bulan-bulan nak Dr. T nak ko kalew di may sultan na lang meta may biosity ko kana singang winday nak ko kalew sa manako manaksar ba kalew na nomu solital na nomu ngauna ukila ni kamu-kamulan sarchi ko nangonongoy may Amerika na bono siya machiko maiya ya kito maraw na bubale na bunindilo na signi ko niyo solito na nomu ngauna mo may tal no tal man de vikimam klana na no mo may talono vi kimama na mada rosa moti nakana na lebu ni nonra talitaki na itoke bunga rakili koko bakali besar na buku ni no mo bingarabi na matin to eviti ni berna no mbawe valang ya kime marau ni mbau talmeni ko au kila ni bidar mesa machuni ko ranga me ronga bakanto na do mo nu na kavini ko ke romantanga ni no wasama tamay bakalan tal weekend na no mitukutuku ni bubale vi korna gay rongo di ko bakanto na ngalni ko Nako bakale bu Dr. T teman da bakan buluti karabi kununa bekanta na warmo tu mai nubo sote usuna postinga bakan ito era viau au bakan buluti karabi kununa vitu rang nabi marama mai bananda biasa na viti ando warmo tu mai nono mital tinga na bekanta no warmo tu mai balang nako bakale no sole tu na ngauna meta mai vital no tu na vital no boita vitiga ngoinda o may bagando nito kani Davital no sarap ka sa tiko na biulo tangan mata na Davital no taki na baga tukin na nonda biwese kana singo inda ya no Davital tinga mo baga bulo tiko no gubernua na koro itong lebu no bulan na kana kangu itong lebu anda baga may na koro na homeboys batan home girls no bulan na bulan na kangu may na bukabu tona nunggu nito busa may dabudo ko noko nung bulan ako nung bulan talaga na nunggu gasik may nantakuni na waindina nure din yung mga sa tendam-dam ko ndar sa tiama na bukunu bulan tamen nito banu nito kala nandam-dam rendo ke baka rento kan yung ndar to singil dam sa ndo na kalo ramaro to na rawan baka rungan de baka leunda kala nakau na baka tukun ya sarana baka rento kurito kan nung singileti ebu baka bulu taltinga nagu bono bio kani na buke baka bulu taltinga ebu maroli bulebu baka telnga ina tabuni ako baka lebu sama na ako manak sa lebu ratu na nomu semata chiko na biwakan klani lebu sar na biwakan ra bakarong tumay na ngal di kuwa ya marotek sar ni lebu na ulu tanga totoka momona ento na vital no tiya el sino binakan ni kuwa ya binakbaliw sa ratu na buku chunga ni nanto to vital no tiko hindi ni tiko na ulu tanga membaleti rewa na buku ni bulonggoy na bulo itu kituki iya mebakan nomu sabak madal takawoti na nomu isiama kibanua ini kuwa kiro na nomu baka bioti ni me to bitala no na ulu tanga raramba
weekend sarangan itu ke totoko bako tina be tu sa tiko kini matai sarna membaletan weekend sarangan itu ke enta bakarong tuk meniko bako sibin na nonda sasanga menda toso iliu na buru-buru denden sa politiko ini kuwa tiko rambe kanyo sole so na ibakasala vi korna tiko mi banua ena buku ni nomu sasanga matanga bakatiko o koko na nomu bula kena nomu sasanga mo bata kata ke banua tani roni talo no mantai na ulu tangan lai na ko bakale o sebenarnya ko madalata kana balata na ko vale au sudu seranga mai na koro susu me na koro itu vale kita lewal na bitadini kana ulu mato ya gitu levi tu na tangone dona lewa yo kila ni bakarong tu me na maramana tinangku bulan na kunana aku do tala na tatinku da boro tu mai Cairns mai Sydney ando tiku ngore na tiko eviti iyo bulan mai na dona bulan rendre bulan mai na koro wakila na ko tu na vida ni bulan mai na koro sange betal ngame na sasanga ni da bakasang bulan mai da bakator tak tikenda biau la kaya rawatio me na buli no bakamadal tai ko na vivo saki sakele na mada be sakele ni ugai kwala da mai usa right na tuba kini bula sa kita bula tiku ya na bula ki bula tiku na koro usa re telenga na nugu baganti ke bikur na usa kile kuretu membi ukur na bio kani patani ni tu vale membi patiki turanga na nugu tumtumbu porto na tau kini show buses tiku tale le utal na kitu bio kani bata ure sera na yang ni buli bikur saba kata menunggu tubuto saba nunggu sekolah tetong nggak usah klato kan ni nabuli na kote men na pakator de kata kini to vale ko usah sanga yo mai iyo sanga yo mai me pasar nunggu maro nunggu buli mai ro serna daka tik mai biti bingora bina maten tu lo mani tinika bitum dak na baki o ma si CEO ni Apple Fiji dewa sare pa lang ni mai kete na kuni onondol kaon vingo na keve sa tiko ngana itubutuba anda bakare na kai tiko wabol politika ndo bakar na biao bateka na ngumbole utiko mo meto sutinga na nuk sasang merni ora ka tiya betul talga ni din sa tamatu mi balang ya nangone tame na koro na tatinga me na koro tinga na longo na koro tinga na longo na filto na vitavini na ngubu vale talo numi kuriti ko mai tawa satal tiko malanga ni nonta sasanga vi kurakla bakati ko na ngure di kenda ni toke bakato ko na ngubu kan di matai tari di kenda mandala ngona ngointai sa tabakata bato kenda tagai kwa bibi beta bakato to batta ki kuira na bula wa politika bula kurna do tiko batai viti William na kurna wakanda na India William kurna bi kawta matal tiko viti awil ko ibalangi san kay kan kenta le bati kurna bi matentu via sei buru tala bi via kauta mate tabula batiko na bi kaira rawati tangai redi na kana duindui si ta bera raukaia la bata bera raukaia si na ta bera kabitiko ta bera kabitiko tangai bugaredi na tangai me bugadi teke se sa roti ke tiko koi se roni ta baka no ko tekentali ya bakati ko ina na ngundurai gai ninta sanga nda bakasama tekenta ni toke ina non tapa no bio e tulu na ka tara ni bakator de tekenta ia matai seranga na buli na kwa bibi ton dua apa bibi kenta tambula mai na bulan bulan rendre sa mio na kinga ni non da roti kenta na buli meta sanga ko na buli urang meta raisa ra bakayao tari kurenga na wakanda mailau o tare de na sanga na buli se ta wela na kela bo biti lebu puno lebu o to no kanda mailau sarwa bibita kana buli tare de na saka lo mote tungu indai bila non koro non rubu vale non rawata na vida kana 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 se ta ke muritika na kana bo o pasti ko lau ba bulu tal tinga bertura no bas mai naro me mola na bulan na wakena na iya bakati kai patena buli kini karua na tarere na non tangele
Gai tu kana vivo sakingo im balata na bill atau sangat tu kana matenitu im balata na lista kini no tangkel yo i malan total nasan na nangkel le uta tau kenetu wala kani dios habul paciente ni libu ngel tu ko eviti tatarun kia da lama tataka betu ya sa nakas tataka betu sa roti tu se lebu sarana ka tarun rawat ka vivo ga unge tini tare tini samia lu kana covid sandona kana libu tama sa titiko ini berna covid tona kana bagawele sa tatau kene tona ngele ora tona kata ta kabe tuia tau le ora ndo ke mai valangi ta tuko na india ndo boka tu no re tana bi ono le ora tau kene tu vi ka tua ala bono kabe tuia le la bo tuko seranga we io gai ken katulo na business business se taroni ra business boka la ya lo vi ka kena sa vi talo tek boka balam mai sa kena bonga me la kata kataki io na business kena baga sama tagna business la bana salin business taroni baga mure na kena baga roro tagna ni labo mai ya buta kena tam business se taroni baga baga bataki kurna taridi na business viti sar na bakanda na India era non rotu na business tau bulin tau lokana me wala meta baga baga bataki kurna na partnership tigo kurna investors rage me balangi partnership di kurna vika kena ngwe taroni tukuna vi model men taroni baga mure gue running rawai na nonta sangai kena na itauke tapi salah tolu ko madala tege tikangu ye sangai ku tala ndona ulu tanga tala matal vitalo ya na na beroni tala ka beroni baga butukan ina kangu tiena sarana dan na taron bimbisar nana ye via we bidana ka mata vio sita ka tongo intai ento ni tanto vitala no tama baka sa mata ka sa level na vi kwale lep meta sanga meta no miti ko ni na rome na kalungata but madani ka ondo boka to ka let's just do the little things right first simple things right first yeah sa roma na basic sankore ma rono vi kwale na na basic boka tu ditala ka bendona ko tala ka na londadina yeah tala ka na standard to de tau do retaron rawat kuni sa ko tunga merra e baka tu me wori me ma kuni ting menonda boso goi na standard na kwati se wori na ko baka le ura ka sa ka tala mela o kende sera men na rev tikente ti ken karo ndo ka ndo re ngoi na nonda banga taking out nonda baka sabu takana ngauna tare di kurna buno rawat di kur tu baka tare teman na luno baka me Vietnam baka taka tu mai Cambodia dona kar baka taga baka le kurba na rabu wase kuran do tite nga una ero baka lusi nga lo kenda warai ta baka lusi nga una tunga au baka samata ke no situ mena koro don gora sa baka le tite au dona do tite iya dona do tite se mate no tite usenga kalisto lu sa baka tite tu mena koro baka ni tu no mata bu vale iya yang ngono sama tumbuh kami ya ngai do lima na kolo ko satu bala biwer patangona do ngai lima mani ba sa bawara ke tu me kwala menasing me rara ba menasing mo sa te kubutite rata na diwa tini sa kata-kata menasinga na kor sili mode ngai warga tele kala tulu kana ya ngono kai ngai rata na tini tangere ko tu na me na kor besar ngai tu mana biwer me da ma da karo sa kata-kata tu nasi ngawari dona kai matira kena ngarele ngai dona kalau kosar le sumai sarang kai nanu mitu kini dende na titi warai horo na titi lala kana ngona ni titi nonta lewat nonta ngauna do tale nandina lani inda tukuni metata kabe dona ka tata kabe sar kuni ta hela la kuritunga tangka wari malaka so do bukatu no balang your word is your word yo satu kena mo kabe dona ka the sincerity of it la do tala na kame tabuli dei metandina metanuitaki kuni meta retunga baga biti ndo ko sa sar do kan do mate ken ko biti na ulumbale sa boso tiau sar boso tiau mala mai muri sama do boso tiau pula tarar sama do boso tiau ya ule rave se dona ka sa domingo me rideo lugu momo sa mani lo se na menengo no sa boso sar sa sin really
time na buka be wakatu ora roni wawa to kono bomo na wari mate no mamo ke wa wari ngone ko na mata ra na buka go mai yo ka go na dona kalti kana na non your word is your word doa kana do tale lebu na language nda stabi kenda tu yeah we need to take ownership of it, take responsibility for it kla and that ngai do tu bi kana do no kwa lewa wa do wari sa no da bi bilitaki da bi bilitaki oh ngore ba bono ka ora lebu na non dale ba mi na non dale ka tim na do vitalo non da ba to teknik okay non da wuli non da business wari sa no do ma na business mana wari sa no da ma bilte kurno ko India kurno kan na India lebu io wari sa ni ke ba mentar ba malwa and tu kuni no let's take ownership of this problem. Let's find what is the cause, what is the solutions. Let's deal with it. So the worry on the looking over the fence to look at somebody else to blame. Yeah? So for us to go forward, we need to take ownership. Yeah? Total na dona kaunda na mitiko na enako no de vindokai. Yeah? Kanda dona kawatama tanda vindokai. Bolu tala na ngola. Endo counterproductive talavi kan na non ta vindo kan sanda ga indo ga mo sa tugo na room sanda mo ngaluto ka sanda bondo kay kurto ka na koy walagi la koy babalo no ambi ko talavi kan na confidence mi go okay euro ni ta capital ngala kan se ona la kabena kan go en na nugo banga takan na nugo baka sama ken na nugo reso se wora kan mendo tukuni tingo belno kam go mi ta capitiko yeah so do tala la kan bi retu ke dan itu okay na non ta we have to learn to say no. Yes. Okay, then ni tamat talo la kwa. Sando nga may kunin na ka bukan sando ka do. Yes, sana ka be. Iya, kunin ko taki. Sangay may napakilabang sando la kana libu ni kada baka YouTube ya. Yan ka taro ni ro te baka kurutungan ko. Sandang may stress teki kanda tu ya. Na wari ma na deliver baka ko na quality lengo tu. Berarti ni sa tamasi ya la ka tamatarsa. Kan amat da buli da itu okay to say no. Kesa awar no da kamera tu ni apa dan don. Au sawir iyo. Ita kaya tu baka amat mandu ati tu. Do tuntu na masuk lagi. You don't want to let people down. At the end of the day, you will only end up letting yourself down because you can't deliver, because you're stretching yourself too far or your resources beyond the limits. And totally na kinkarua totally na bakasa mitiguvia na do bakasa mitasa do na boss ni accountants congress do na vidna ampa kisaraliu ako te kam kwenta kama yo o Dr. Warren Nurse na culture of silence do na kwai bagalenge kenda talteango ta warin do boss bagando do yeah au class sa do na kango metabulini boss bagando do o yau kalonga tasar o na bio sita kitiko nung nakango samay yau na boss bagando do lusan do sar tungan nungu strength yo elas buli de may bin nungu turang nungu tumbutu na uri sibarito na koi bito umani uri de may bakay kwa no do boss bagando do sa boss takendo tama te uri tali bakasa maru yo kenda waray tawara ni do na kay sa talma ko tawara ni boss bagando do ngaluti ko batanon ta vindo kai tawara na kati meta baga latan na biyo kan ni ba tu na ya butag non ta kalsa iya sa akin ngo lang go meta boss bagando do ito na katawara na kwati tawara talita ken na bibo saki lo mani boardroom lo mani bonita kataka se na koro para lo mani olo bibo sa kita in kaba banua na kaba na koro ta boss bagando do na kaya wari tarat na bono sana ka sa tiko na lo mani ring bibo saki meta bibo saki masarana totoko martak serangan nam tukunan na kona culture of silence le nangona dangali kunru ramo chiko Lengo bakana lebungo sa kunru tukuna le ni bandua balata na bill 17 balata na kanina listen takni ni timle tapos sa don tapos ka mai sa tapos tiga na Facebook ori na kenya sa nga meta kabisarado na camera ni auto na lomata eta na bindo kay tinga nanggagi nga mapas na bill ta may lang ko tu sandang may kakasiti ko ay muri iyo
Sakan dia na sarangan dora kana kena lebuni rarawa kito sar chuka bangoi na lebuni vinene che raka chuko na Facebook vi la ko vi boy chuko no bakasam o bakasam ta ko to vital no man ki ratu ni kuwa de madala no to tos no buku ni vital no baleta sarangan la bangoi na dava endaro ni takabe va vaka kautamata tamsakayani ena buku ni nonda ve tumbiri kamba na nonda ve tokoni kena soli bakasam goi sarangan dona keni bata-bata na nonda wasiani na nonda rai kena ndo tengala kane no mukwachu membaleta na buli ni tiko nako na nonda buli da buli de bol no ka enda rotelanga ni da bareria na lawa tiko umana tiko na vital no e bochu goi vite Iya, do telena ka balatana buli Dr. T ni do ka balatana buli. Sa tiko kurna buli. Tiko kurna buli ersa ma buli te mana vika ke de round mai VOC te ka batiken. Do telena ka ur mai biti. Do na lengo levo kurna war buli na. Iya. Saranga itu telanga la levo ni bakasa mera ko te mai balo na tu mantanga da no menina tiko tele balu. Era buku da ke weekend levo da ka sarana ka kila. Tabula balungula sa tawuri ni tana kila tu kana bika kede tabula me da baro rongo ra balungula ta ba mimbi ta abi kurna nda weekend ni tauke ta raide nda tiko na koro awando ure to kai lebuna ngauna uno kudo ba ndike baka me nda baka ndo na vivo sakini ka baka banua se ka kani koro na ka baka ilavo kema vitalo no tiko na vitalo no ta kana ma baka sanga na kena lewai untuk berkata awak kundo mentang itu itu kono accountant ya ba koroi me USP ya ora mantan tamaku itu me bai waktu lewat tak kena bika kele ka go kundo me ba sa te kundo salu ke sangat no go tiko ba buto ke dengan boko tiko na vila iya kom tel ka ba tan do re ni sa tiko ba usar ke nan dau tava liu de kurra ko se kormai kai to telena kan ka doktor Tina la tall poppy syndrome bikin la COVID ya. Iya, sanga indo tu no tabi ngati ni baru sara maro te kurena kwa. Menda toko ni kurea anda buli mai bi kurena. Ngai warai sanga indo taka. Menda ndo kau ti kurena sombutal mai. Menda ngati kurena. Dona kwa bagala ko sa tanga bikin ni toke. Na la tall poppy syndrome. Menda viso ta kana no da rain baleta na success. Tamate sara di ke kwa ta chete ki kure baka ono do chete ke ti ono da timni biti e na concept ni timni biti ni lusi se wini eta toko ni tinga baka na kote mai ni da reta tamate toko ni tinga ko na timni biti na ko biti saranga baka tamba ki do ko biti ia e lusi se wini eta toko ni to ti e na kote mana matoli baka ka da mai baka ta tela mana da bula ni singa ke sandu reta sandu rota na ko do na bisnisi sa buli na ko tigo sa rota ti ko do na vale taba para ko te kura ta ba ungi te kura me rendera ma rota ta ko no kentala me ta buli mai kura ta ta kapiti ko ngo uri ta kapiti ko yau si ro ba muri ko iya alright tapi tambah ki ngame da mai tiko ba te ke ngara kan dia saranga dra kango menda viri ready nin sandu era wat ndala pa da limbitake da marutake dia na todo saranga ratu Dotal lembaga sa mitiga veo Dr. Tina non tandau vivo soti. Kla okay nen dona sana en dona kwa na kono non te pakaro ni tau ke non tandau vivo soti. Ya. E tarete mana lebu tal ka tu non tambula. E balangon santo ton mitiko na kana ya la. Baka undore te mantani lebu na non da robo. Era wakati na kudu kudu bini aleo de pito sarana kisi sara tingwe na vida nambak sake le sarana ungi tora boy tabitiga ya warim berang ala kana satu kuni mai bosoti na sa ka umena lo tu na ya tapi lonta menta lo maninga tapi bosoti tana ka viti warai na mata ko ka ba sanga membio bana lao wari kue baka bulan ko ya kona ngona lewa ya wari ma ko baka ndo mena na nona le kona ngona lewa sa na mitika na sa tangal bibo so ti mai kede ko lo ngona sa nge ngando na kamuna matumberitu esa mai tingo mitika o rtu na bakani alewa pero ni bukan di tinga na bio kan orai le ko le busa na lo kan na nona bulan na wari tutu bata wona na bulan kami tanu me nando
lebo na ngona sa sibe ni do vivo so te boga lebo e do wali ni lebo la lengua na avatinga but to ka nga go kun lengua ta kena ngor tano posut kento e boga tino boga sa Totoo na wakalibu na muasia may na bunga na weulutang bimbisar nga kwa mai donay na nonta baka nga te korsarangan na lubenda irsarangan na ngone na nonta be korporo satu na non rakila me bimbi talanga me chiko na be rongo je be korna chiko ya banua ke korna chiko be korna buli na koroi menta be baka nga tak sarangai na nonta di banua na yangan dine ya na buli ndali takap Kwandin. Sa totoo ko o talitak talaga nung puto may naulutangan na yung beleta na bibusoti hindi ni tiki-tiki ni nonta bula bakit okay iyo sanang bausara na karoon ni nonta rutaro may beleta na maruroy ni nonta ito kini bakaroon ni bula lakabat sa nga kina ibaritay ko kwa may nay na lenga doyado sa nanguna sa dareda nga na riba ka banua sa dawre ni reda na riba ka lawa kina bikay bakayado eliyado biko na manelew nay kung ibaritay ko kwa may nay iya okilan niyo ko kung do baka bibitak sar baka libo na itobo kina nondang bulan ito kini baka salataba oro ni soli bikenda na bimbi ni nondang marro ito kina nondang itobo kina nondang bakaroon ni bula baka ito okay di rin sa tambula chukong ko nanguna baka ganit chukong na new normal saya to chukong minggo libo na bibisaw ni bulan doon ni chukong na ngunun rakin kita ni batang ko na pobindi sa libo na kay bisaw chukong na nondang may bid ramanda na nomoy bakasal na buko ni chicken na na ko Dr. Tindo na taro na kong piyaw na nonda itobo na nonda ibagaraw na ito okay na kay wakan di tagi kenta na bi ka tamato taler ti ko ibiti waka yana bi asay pura do na kawa do na ibagaraw na itobo talitaki ti ko weekend au do bakasa matu na nukundo bakandi kebe toka na nunggu siti ko mahibiti do na ngone wa murito kay nakabiti ka na research ngay do bakatungo na nunggu bakasa makila ni rado may na koy malangi ramay kadibikende ti ko me the savages and the hostile people yun ang kay bakatal ngay naka may bulit ti ko ni ro ngandi tingo America batiki nugulo ni val okay hindi totoo kasar tungan nonda bula na ito okay ni beran dia naman ako balay nonda civilization doon na kami nonda katak dari dia baka mendangan dari dia na nonda tiko baka banua na structure nonda bunua ya buta tiko na lebih ka turang ataki matata tu nonda du row nonda du itabi banua pagkatagalo nung tabi kani ke wili patan nung tabi kani patan bi bano turang wabul politika tabi kani tiya kay pat tarre na tartar nung tabali na kena ririna ar tunan tambure ya wambula menambure ya usudu menambure o bulut menambure bakabiti dio nambaki na tabanya ni wambaki viwa iyo totokan nung tambure sangay itu ko nambure kalo angay tiko na kenda kwa bikan o matala tiko ko na ko balang Amerika na malasake yang aso kimo no ko bitan kimo kwa bikan maka was kimo kanitinga ngwindai iyo yo ya o bagati o ko ni kero lesha ko indo bolo na tinga sa do kami ko yo o ngulo ni ba o sa matakan na laba pakalolo serga no sangaribia bangon ni laba pakalolo ka serto kali manito tutua Iki mo nang mo kasi sarmo di sige mo kalit ngani ko ba ko tarta labi ka tamata sarmo kan mo ngali berken ko abikala mano kan iyo nakenda ko abikane kan na ko tiko na non da lobo e rebo iyo libo na bisang vi na kenan pakaraw do bor te kan ko abikala nakenda kan na ko tiko na non de pakaraw non di tobo na non ceremony se do da kan non da bingore ko manua iyo ko hindi ni rakemi ramai bakati ko na koy balang kuno senu tu betul tawarai ti ko betul kan okay tati ko na kasaranga sangay ko nga minaluto sangay may ta kala bisaw bataka na bulo makailap yung wentay wana abuti ko na dasarman oray ya may do na ko sa tiam na non di bakarong okay iyo ko yung bagay titi ko kan non di bakaro sa bakaro do ni bakaro bahon ni di kan ta may kurtal na bi kautamata biti wae puro na vida na tulo na malo sa akin ng way kirao
wandi tiko batiki nunggulo ni vale na eastern seaboard na southern states elas ni kira wandi abagitiko ikira stabi kurna ko wala ina hotel wana kuna ni wali kan nira wanda ngaba ni kira mai biti sa dona kan ramara ramata vitala no but ni tali ta kan rong kibiti so ala kan bata tu tiko dona na non dai bakarau non dai to no ko biti no ka na maru eu wasabete ningu se tumbu kan batiko mai tumbu tiko mai bulu tiko mai na koro sa mai buli sa respi ngona sa buli mai sa buli tumba mai high school au sa ke baka tono ko baka sama sa to sona ko sarti nunggu buli eu sa ando baka ndike be balu na mabuli na ko mai ni relation mai na koro se ramai tiko bana banua era hori mangosa bana kapa bano bertin rawari buli betus one sided tunga na nondra kila au sange baka tono ko baka sama warai eu na ori mata baka ko eu na ka temu au takin na ko bana kapa banua batal ngai na ka di buli na kapa bala rongai mai balance bato rongai pula ta ke baka tatau do ko tiko bana kila kapa bala ta warangai kila ikan tatu banua kalau dia baka ron de tobo via as a Fijian you're not complete. Iya. Angkai dau baka beto ko ya ngono se politika van high school lebih sere kile bukere. Untuk kerabi nunggu turang itu tumbu. Usang itu boko kampai wendina. Mai na bono bana to kuni mena sel baka tiko na ni tongasi. Oma tu batigi kur me do bana batawasi. Pero do baka buli dia ona ka baka bano. Do tiko telnga bo sando bola kali tu na kimo itu kutu kule ni mo baka raw. Baka to ko ina nunggu do tiko ni na search for knowledge. Na nunggu mata baka di teke ona ka baka bano. Ngon sa mi kere. Sada ka baka mena nunggu research sanga mai tau do ko tu na nunggu bula baka bano na nunggu kila na nunggu ito nunggu baka raw. Pataka na ka ni na ka baka buli. Nunggu baka mimpi te taltinga o yau na do tinga na lubengo atangani ambaki tinka vitu buli tiko mai chechi mai Brisbane ruguti ko embore iya tinano imrana jalal iya dukila tiko ko baka tiko baka me was tiko India yorto iya yorto imrana jalal orto mai Pakistan pana wudulini dolo sar mai Pakistan iya santo baka to kono kungoni bango ko ini eu sanga koi volo todo ko sana wala no masa para koi volo bi koko na sana bi koko koi volo tele na servina iya o ko ya kita ko singa ba ki wono kita usa gay Manila kita matu mai Manila wala lambaki yana no ko o mi bita ko na kaba no kero sabi mo sai wawati yo tini o ka bala ngone ka go na bulo ba toke Apakah tuh nesar tahu tina. Tapi sering kita le vaku tele mena kor, mai bulat tika na kor, mai tu bat ki kurna kana na kor, buli de tele na kapa banua. Iya. Kai dakan tuh na bingkor rabile bu mai wana Asian Development Bank mai Manila na rona dulu tika tolu, tika rua. Sa tu tak sarana, tu tak kami tuh na kor biang ko na kuasa sarana sa tu tak na angkon. Mereka tak na angkon. Iya. Iya. Kau ya bos tinggal bukan itu. Iya, mulai kan gue pas tiko India, pas iya, oke, bos nggak bertemu lagi, baka itasi, iya, kau nana kau ini pemimpin itu kau nanda kilati kau nanda ibu kerau, bahkan di teken dia, iya, ya orang kita lihat kan nanda bula, satu lebih sulit bunda setapi tiko dokter Tisa, bapak, iya. Ayana no sanga tiko mu dingo merao se dava ne bale ni dende sa tabitiko o ndo waka sabele stale no tambula mai na berne sta ma ko bala ki selo tambula makau e tambula bula tiko na koro bula baka banu da lewa itu iyo o da lewa na kap na bauditu baka banu kanga sa tiko ni mai sa tava mure do tu ni do baka timbra no we basically are followers. Yeah? We used to be that. Yeah. Tuwa nga mana kaki mo sa lakare.
Waritali wakatu kana military. Waritali tarong lesua satu demi ko no bibele. Anda muranga non di tabi non di ya. Wakati. Ngo sanga ya mena bisa una modernization. Sa kote mena individualism. Iya, sa mai pagmalamun taki na kau ni bi bulan bi bakaturang atake bagwano. Sa kini karua batakana human rights ko sa domai. Na sa universal tungin dan right of human rights, individual rights. Iyo. Kaya sa arong bibi toko tiko rong ko ni indong ko culturally nona based mo yo kenta. Na koi biti na baka murilawa. Kudi mana ka ando tuntal tika vengo leni wala kada ko. Boy talbe ando pag malalati ko ando apo nando stabi nan rende wala mo na last 20 minutes indang gitor kabi. Iyo. Iya, santo rende sabi na kami vision game plan. Sa tawarin malewa raw pa sa vision ko na game plan. Basta taw ko sa tigo ito ba. Iyo. Nanda basta ni tabaga mo rito ko na lewa, ba mo rito ko na program ero roti. Ano man meta diso teknal ba kaya ndende. Pada tawara kit ko ndo mit ko ni mo idol me lewa me weekend. Ko nan biyaw. Duan rende sa sabi ko na nonda individualism. Basta kan kinasangai ti kami baku ko tikto na nonda pula wa man ko. Ko sara na rende sa sabi ko. So biyaw sabi ko ano ko bagatutu Dr. T. Sana wala ni patrisa kuko menguinda na tama na sarkelati ko na nonda individualism, nonda human rights, que nonda basic freedoms. Na warin doon kahata na bisuta ka boy. So we can basically menta bakambulati ko na nonda bagaraw na nonda itobo. Na piyamba ke may muri. E baka menta sanga menta bakalawa tagetinga. Au no maybe you should change. Sanga may value driven. Yeah, not rules driven. Basta value driven on the culture. Simatal tingo baka sa mandoti o dake baka sa biklilip. Culture cannot be static. It has to change with time. To remain relevant. Kaya oray sana ma redundant to na culture. In modern times now, kaya we can we always looking back. Oh, ngori kito. Ngori maili orto nito ang kasi. Tono mo daw kasi saraleng ka kadan. Tapi na kasi the decision na solution mo ngo. Kada ba tingay. Oh, kito maili ngori nakagori kito. So the culture has to adapt, has to change. For that to happen, we have sa dosara na fundamental change. Mesa vision on the culture instead of trying to make it rules driven. Na baka may nakor gaitin may sa kotin nakor. Sabar nga bay may, sabar ngay may. Sabar lewe ko raman talalawa. Iya, nakairo ni vision ta kebagay. Na values, may inculcating may kor na values. May baka okay. Yaw sa tiko na koro. Sayang mo bagay tabi ba na. So the value makes them perform the task instead of the rule saying them. Tama te kaya saan kaya nga matura ni koro, tama te kaya ni koro. Correct. Well, kaya tura ni koro ng mga wala. Mana adoro mo sira mo na nga ba ng lumaliwalo. Wala rin kaya tura ni koro malagit ko may bito. Sa wurin to tunuko ko to ba. So doon nga baka sa momentawa sa tigay Dr. T. Nice. Maybe we should change the orientation of our culture. Mesa value driven. Yeah. So totoo ko sarang doon din na wakasama nako o siya menay value driven versus rule driven Yeah. But kaya nung mukha may we have to adapt natangwa sa nandun we in the new normal we have to adapt to this current situation sa so na kami sa narak so nabibisaw may bombo bata kina nonda yung bombo ng unang goye. Total na kwa utalita kina kwan roda ka ba may nanong roda rubo. Nanon na bacho ka na koro. Total na yung nanong mo kapital na kuko. Nanong mo bawe na stel. Mo ba nung mo kwa may na search for knowledge. Andora ka nanong utalita kina na nanon robito ko ni vale ron nanong mungasi. E baka sa mga nanong dobita lang no e vale. Nanong mo solibi ko nang alala mo baw. Mobatu bertonang kasi ministeri. Eta kamata pa kata na vital no eva. Rawa sar. Nakuha sero kiti nunggu turang itu ni bakato kami na nunggu bakasa. May usang wani sar sa form 3 tinggal bakasa form 4 sa bakato ko na nunggu rai. Bakato ko. Eta po nakuha tiyan ko itu kana ba no.
ya usa na rawate nungu buli usa na nungu tosti kanga na warin do baka tawo te kiao ia war mata ma rawate tu nungu buli na ka ke baka bala ngai me molu mutu baka panua biau na nungu kaukaua na nungu kila taltika na nungu baka ram iyo ya na bibo no ngai tu sa o dona ka o boleta ke tu na nungu itauke no cabo que toque do tukuna ni toli ni balen do lasa do tali te ko balen do talo ta kana bulan re mena koro ko bi kana dokka ni na nunu masiwa nunu man na vidente ni bulan na koro tali ta kana ko balen ri bakasa meta to corre do bolon ta bakasa meta me ora ta talo mena ko balen ta talo ngaban re lebole alright dia dalam bite kamar talo kai sara bagaro ro sa to tali bikor kai no chikolo no ro rabai boleh talo mai iya so kana very simple but they appreciate it ni gai kwambi bisar ko tu ntige veo na approach termoy dokter ti is a value driven mai it's not rule based. Yes, I think it's important for me to know my culture and tradition. It will make me a complete Fijian. It's not too late, yeah? Baby kuno tumbu ngone. Dona kwa bibingoi, dona kwa ela so buli the man ora bakas matengoi Dr. T but kilamo. Nandito gay ti kwa Nisland di bana kani small claims tribunal. Dona ka tari usar mga bimbi na revival bi kurna koy Maori. Because they almost lost it, Sarbola kan dia. Sarang kay revive me ngwen nangon buli Maori no reklano ti. Sa dakabe no na mainstream degree. Yes, sa sangat alting amin don na BA degree ni Maori language, Maori culture. To be complete. Yo kenda waray. Sa andang kay already kenda ngoy sa lebu nangona tawar mo dik purna non tangoni eviti mandanga. Sa rapos tu nga babalang. No sote no biwasi takitigangoy. Lebu na bubalo rede. Ngora no ding no dondol. Ia goy ngana no go bakasala. Ni rede tumbu tama koy viti, tina koy viti. Yan ngone sarabos tu nga babalang. Ia dona kwa talita ki mera buli de na non rabosa. Buli de non reto. Kwani buli ngana baswa ngamba, buli sera non rabosa. Na posandina me non renti di asa di vanua. Ia. In total na kai ti kumenta non da revival na koibiti. Menda ma baka buti kenda tala mai wana vi kwambale tikenda. Si totoko sarangando na ka orital nga bangoy Hawaii ratu. Vi kwarna nga ngonde buli era sa takaba non ra kuroy ni kumas si kuroy ni lawa si kuroy ni environmental studies sagay chiko non ra nakwate mer buli na Hawaiian studies rele buli tala na langwa baga Hawaii na non ra ito bona biko abanay and dom sa chika utalita na ka kwae na non nakwate me to be balanced me chiko na buli kena pe kakere ola ki buli the mai warindo na kena danai ia chikutal na nanu me chikutal nga nanu kila ka ba banua mero ni ro bombo bata chikurana nanu bombo chikono mumbulai iya tira sara Dr. T lo makasam tayo to vital no bakala tamay nanu mani makaw kan koy yung bititik me na dona bakasama na kena nanonta history me ba kuko ta kitalamay no vital no ali o bakatiko may takana dataka me dona big research program mentavola talent kan ditugutuk we rewrite our history but through Fijian lenses and in our own terms and in the way we understood what happened mesanta rewrite takame non dais mentavola bu takame non dais sangai total pakasama ko tu biwasi takiti ya au na numit ko ya sa kenang ngono go hindi sa tiko na non Fiji Museum may suba may bana testen kan yang gue nonton museum tau wako na kende itu tukura ramani penoviti sa tikuna sa kena ngona mengo besan donga nonton museum na itauke iya na koibiti mau mbek sama kama na nonton balimbosi na bunom mbek kaya ro buno na kome ama semetua sa kena ngona meroni ta baka buta ketal me bukan ditek mani tukutuk ke baletikan but ta kuni tangule da bara me tananumiti kono bika baletikan
Kay na bakas mo ko te kamati ko me the rewrite our history na tava keve na kamaliti kanta saron gi sema ngori na dona university curriculum running dona degree in Fijian studies ko keve saron ga sema te kede watamai ia ken ko no bakas mo tagil style na casa na revival sa ating Manisila di bikur na Maori. It's not rule based again. The Maoris are not saying every person who wants to claim to be Maori should study. All right. It's a value driven ngamai. It's so cool to be a Maori. Yeah, kwita don't think I'm a Fijian. Yeah? No, there's more meaning to be a Fijian. I mean, you know, what's better than being able to speak your language? Wasa takada no wasa. Na no wasa seranga may na koro may na no vanua. Mo kila na kyo tukutuku rarambal batana ita okay. Iya. Sangkay gay batamay na no kila wa buli. Iya. Niu do pakasama tagani au bulati au tingo mi kori au daga tigo ya. Niu da ruga bana dona songo. Keba kambe ka mo musa muritunga na bula baba lagi. Ora sarana ke gudundi mai bi kori kanabo. Yana kai mo dudu tiki au ni usal do ruko ora sa bi saranga mana ko bala sa ko biti bodo bo sarana guru tu ya abi ba bi mosaka na vitala nona la balu e dolo kan hon ratu tali ta kana kurana ngi tokan yo ngi masam ta ke tiko na lebo na ta quality na ko biti ko do tali tiki wale bi ase guru blata na nonda alona ko na nondo o vina numi nda ubi o se ta kana nonda yau ana to bi ka wita ki yo it's yo kwa mi bizar Bimbi dona kau talita kena nando rubital no liu na nomu kwachi na nomu sabachi ko balangi la kwachi na quality kena na ba pertane mbek ni kwanda da kabe sa chiku na standard ni na nonda da kabe na kwa wakana kau sa buto me liu me kundi da kabe tuna na kwa me rawana me da kabe na kai na London dina era ba reta kena rirai ni kwanda da kabe te o tali taksara na ulu tangan na kambi chiku na biau na nomu kwachi ko na nomu sabachi ko Korea na nomu ba raka na vese burubura la ko chiku mi na bakasa muna na nonda to sa kamba na nonda raka mitiko ndona standard ni kwa o raka to toka sarla ndo abu talme bana bakasa man Dr. T ni okenda ni okay we have two choices dua kenda mata tiko ngai biti masa tapaka muri tiko ana kata rawati tiko ora ina wori dora bana tavia tala wori biro ro batak batiki na biasa buru tan au bakasa mata tiko mata ngangoi au relative na statistics na relative na wato to batet ko na economy ni biti bataka na economy ni Maldives Maldives ya no landasar pangbuti ni randol mantan undul na leoni banua yena yena economy ni Maldives ko bida ko to na correlato le sa ko ta kana na servono na 2019 na Maldives na ken economy quali usar viviti iya etangere retorno to na kakeder to ka berto sa sarto operate sartinga bana international standard iyo okenda baka tarederata sa tuntipo sa kwa sa libu sara man sa servano iya do tu taratale libu na report sa gitu mai nambula smile is okay only for 1 or 2 days ta keve na quality no meal efficiency ni service na reliability ni service na standard ni service they all count at the end of the day to determine na quality ni do na holiday sangay tiko Bali, tiko ono kango sa kamati mo Samoa, Tahiti, Hawaii. Cook Islands, Yo, kaya ta komite mo tiko. So nambula smile ba nambula? Maybe 1 or 2 days that's okay. So I can hey, it's not good enough anymore. And then we'll put ourselves out of business. Kaya where we operate to international standard. Iyo, kundo tuntigaw sa ono kango ikan ba ito okay. The Fiji standard is not good anymore. Yeah, kaya mata operating on a global scale, we have to lift our game. Kaya kay Dr. T na nunggu bakas sa mabiyaw,
usar serana kena iya ni sana bakana wori adonga ko telanga masa baru tiko ko no capacity no skill sets no knowledge na bani ma na level kai masaro ni operate na level kai saro ni biro roboti ko koi balla na koi chava ni na koi korea na koi india iya Jena sarana. Totokan jena totoka. Nara kwana na kena totoka na nonda reida na bi matintu da tuba bol politika da bakatak mananga na nomdombo nai dombo ya ni Islandi mo do reida na Waitangi Tribunal toda ka bati bakatak men Islandi dombo ya na matintu bichi mo do reida do bulide do kotal me bichi men da me birai. Ata man torin da kaba e bichi mi to buli mai bi ni Islandi. Totoka sat nanai. Donai barita kina ko nai me raka pakalewu me da buli me berbi matintungo. Isa. Endo talana ka dokter ti lebna ngona. Patini taban Holanda. Kurna bi banwa bi Amerika o Europe. Kurna mo sara liu sa tu weekend. Tu kurna resources ni research ni innovation lebna ngona. Sa wera na tu tu na so balang to reinvent the wheel. Kana da benchmark da mana quality ni ngoni sala tana kwat. Kira Robi mama na mata kira un rebo wabo kitu ke Amerika. Already tigo na quality ni ngoni sala buka sarti benu gulu ni bali. Na zaba wori tigo bikan mai bit ngoni sala bang pai. Buka azaba la kenan rendre meta taratu ngoni sala bang go mai bit. Na ila pata bang kitu mai bit. Ma bilo di bukan bilo ko na taratu na tet lebu satu kan gorbel matentu. Eta mara na quality no ngoni sala. It comes back to the standard. Sa kuanji na sarna. O toko na sarna matatal nga sa mos kitungan ngan na may Los Angeles Kitung busar tu na Yosemite National Park. Kitung busar may na Sequoia National Park. Na lewonin ito ang gorong-gor. Bekal chuk na labo tamero kong bachi ratu. No nareto ka na uli mo nongo kwa na ako. Boy baka nga na uli mo no bo mabat kimatirisi kami na mus. Iya, dan din standard ni kwa kwa. Unjivi tu mata na mon rev tu bango me no buka besi. Mo ka ba na uli mo na mos. Metasil tu na mon salo kwa saruba. Na dava baka dende tak. Orin na lenga. Na kena kina. Na kena baka ngata kina ko na labo kor na mata ki kena chuko na palimendi na beka eroni daka Era me chico weekenda na baka sama kena na reida na bula baka lawan matintu merna numi o korna biasan tu ia na yau bula totokan jindo na kana kena dola na nero baka sama au ka chico wa ni salabo na uli bonongoi hotel ni hapo me na uli bonomi na moso na mosi nangoi totoka sarong na kono nomro reida chico na ngoni salo no mdole no kwa chico kwa sa Oni sala ko ba Amerika na ora ya mai bichi jena sarana. Don jena na taron jena sarana taronga onum do le kan jena na ko yo mona tar taran. Membele tan bulu ba lavo kena yo ni matentu klan yo koko. Don ngona lavo dinte no muda ka tu na Central Planning Office na Ministry ba lavo ba na iya na numbata ka tu na bol ni Prime Minister. Mena chin ka di wadi solo kalima kina Ronondo Lukatul. Na Ministry of Finance and Economic Planning tin kadi wal so kadiwa kin tin kadi dir so kalim dan walang palabunay na tama din na numi member letter na lenga sa rabuti tu na nanda matentu nangona ni kuwa may biti ken na dava na namuray se ngon sala dava maderoni wetia baka dava na matentu nangona ko na wale bu Dr. T oya do matenika mata tukune Katunga nunggu basu bi nunggu dorbo kurina utak nakabata. Every problem there is a solution. Isang game in donal lengua, we can fix it. The solution is somewhere. We just have to figure it out, find it, and then organize ourselves to make it happen. And the waro tikana meta ungora bana kena wit. Yang donal lengua leu sa tunga na non the economy. Elewu tu na buna nusa na rin kung na social media na Facebook na lewu no raba kamadala wa mi okur na kenan tao orto sabe na rumbe o lewu tale na daw biwasiti ko balata na Dr. Narsi balata na lengua na the economy no go ba ko
na dona lutu le ni economy mi na lengo sa mai baga dorang na covid ia na 2019 na GDP ki viti na bola baga labna tabuno vive tin ka 2 na billion ni labni viti ia gai mai orrete kona amba kerusulu 2020 sa lutu mai bana vive 8.6 billion baka ia kena ia na kena visi viti kan baka 2.5 billion lutu mai ni sa baka sa malum mai na ntarau labo nanta economy sa pakina berarti sa tinga mai na nanta orrete lenga na nanta income per capita ke was saying baka tu wata na nanta GDP na nanta bulo baka labo mai na 2019 $12,000 per person sa lutu samai bana about 9,000 per person sa baka tinga mai sa na sa tinga baka sa mai kana tarambi ia via sana dona quadrinde na kena sanga me buiti kambatale na nonta economy bambi ni sadra war ting na bate mutara me kete na covid pandemic ado tika go ro ni dollar kala na borders ele pisa tigu tala na vivoli ke bakanda da urede na nonta GDP GDP ndo na kena da wili rua na kena rona matangwali kena nda roni wili dua na ile buni lava tabanga take sina ile buni lava tarawati the income sina the expenditure iyo ia to na rede wa malu kurikete ko na vitiki ni nonda economy kwa bimbitiko dua na nonda lava mana o kena le bono nonda banga take le bisinga nonda kana na vikata baka bole sa kini karua na investment na ilavo banga take na tar business na tababalu na ilavo kemi bala ki watal ngi ilavo banga rute ngapiti sanga itiko na ilavo banga take na matentu government expenditure sanga itiko na nonda bibole balangi batakan kaita bole me balangi kata wori tambule rawiti batakan tabula bulta ke balangi orto keden goi ertone lewati ko na bula ni nonda bula bela na nonda economy na kana to sukam na kana to so bota ka ati ko e viau na kana wali ni nonda economy sandola kana le ni report e baru itu baru ta kana World Bank na IMF na ADB sandola kana le ni study na lebungani ni kana bagai bola ta ki baga na lomani matentunga na kamera ke sama tatatu iya na kanga bimbiti ko na kena kumun take bata na vi policy na vi bakasa meroni dorawi na package ni kena rescue taki se rehabilitate taki na economy eu baka tonga no gurai na kama na kena lewe na nonta bolo bala wani matitu tiko kuri na kena ndau iya ke baka me na wali na bolo bala na mati nonta economy nonta sanga ikande liu bera kome na kena ndau kai ngor to sabe na rumbe o kuri ngor dona kana tiko polo ulina verba ando istudi finance tiko filmoni on gambala mata tingor mai ni Islandi porque vengo ne kena ndau tiko kuri kena nonta ngone raga pana Ministry of National Planning. Render mai tibu kena soli bakasa me dava na policy package na kwati me render rawi nanda na pulo bagela nanda banua. Ko mi bisar ngai sangai tiku batal na ngai rugutal ngabu na timing. Yo na time no tala kasar ngai rukume na Fiji na agenda. Yeah? Okay, so I'm going to plan. And on the South Australia, we're looking at a new page now. So the two need to go right off a video, right? Fiji will rise again. Yeah. And the reason we no kaya be civil war. Remember we ko surat tagna dona kana ivalu se dava. Kaya nga na civil war, tara na genocide may Rwanda. Ngona kang Rwanda is the leading state country in Africa. Yeah. Only in about 10 to 15 years. Yeah. Iya, main dorang one sara nada sara bitanga arbi matematik. Watu Fiji will rise again. Yo, dia na kena wali ni economy sa mata tu. Wari yang tali mu mai bakat tu bane. Yang tu bi boseka goi. Ya kang bimbinga, mereka kau mana kena tahu.
Kau mana kalian tahu? Na lengo ni kono bi pakai tingoi. Yung mata retin dona lawyer, ori ma retin dona accountant. Iya. So mata retin dona buniwai, ori ma retin dona lawyer. Makatui na skill set na kwati bana kena budine na economy. Etiko bi kur na economies, o kur na kata kami bana Ministry of Finance, o kur na buli de mana kena buli. Na kang ilang ko bi kada teviti. Sar may lilewati ko na lo na kanan dos tagin no the economy. Ko hasarang ko talaga na babuleng ko lew. Iyo. So sarang ito na abu nilang ko lew ito weekend. But to go forward, we need to bring in the experts to put things together for us. Sa totoo kasaranga ina ka bina ko libsara ratu na nunguso liba kasam mena tikinanay beba kana mo kwa milieu ni daro numulangwa iliu. We don't have to reinvent the wheel meba kani sa tu china bi tukutuka so me berto na IMF na World Bank na bi tukutuka so na bi tanong takachuna rescue package ang gitali taksana na kwa minggoy ni sa tu o korna kenan daw. Sa totoo kasaranga na korna raka tu na tamban ni labo ibeka ni matintu kena bimbina mereka watamai erna sulia na kena na iba kasala dono kena muan dono na kena litaki na kena toso na nonta matintu maybe kung matal takachung goyo o Gina bula Gina ni hao arto siya machingoy may China kung matal takachung go Gina may etiko na think tanks for the rise of Fiji. Di na saranga. Talitak sarana mo wasya may nay na koran na kenan tawo saraturaw. Doon dyan ibarita kina kung mukha may nembalit si Rwanda. Di na sarana na vida na bagsamo was darito ng rabita na libo ni mati vida sa ngabul bi milyon ni bekar mati. Na buku ni kwana yang goy dora ka na ko sarana mo wasya may nay. Ni santo la matintu ngwa tungol mi Afrika. Então ko talaga error talaga ka mata kure mana biusa kira kangwe ulitan kangwe Dr. T. Matai na kita talaga kata buli may Rwanda na leadership. Na kisa ngai kau may indua may lutek kan dero ni taka na patule wa me okay, if you're going to put together a think tank, it's the most common sense thing to do. We have the experts in Fiji. Gamay na pakatuloy amato bukay kibataka na kana indola ka na plan raw na plan yan execute na plan na maintain na challenge na plan do nga na tikini beba raw sar na bitira na plan na kana execute taki ko na ko timay na kila ni bilutaki na amataw ni pakatuloy wa bataka na ngangand ni sanga meato na bisa na political will iyo ka ito talaga ka matawa hindi taga matabi o taga kurna no the Dr. T na kena may ikenda going forward no the sanga me the buwete na no the economy sa wari nga talme mako may expert may wana ADB na World Bank na tabam sar tu kena ngori may biti nandona ka na kila ito bi kurna depth ito bi kurna o kurna ko ibalik na kayo me ka udaka takapati kurna may wana IDB kili kurang kuna tiku wana World Bank we DC era buka nga ya ramando nga namada wa ravi tartarwa bo kira bagarete bola report sa may boleh seran to report o kango medaka iya me mahabirena kwa warindo kila na kana ngoto ni kwatu may biti pati ki kurna non ta expert sa tukango kurna local sa kwa tiku wala maten tukango Dr. T sabi imbedi sarang Nona tanga na mai eu tiku mana koi bala ngin expert sampai mai dongo rinting kita mai CEO ni FDB to na kana bini no tangwa ne sar timbiri kambatu mai mai CEO dongo sa mai chairman tiku ni CEO ni Pacific chairman ni FDB tali na via sai ko mai tiku ban LTA sar mai tambak sombutu yo kurno tangwa ne sar ma bulla ko mai bala they hold their own in those lecture rooms overseas. They graduated with distinction. So to be quite depth with an experience. Puruko mera kautele mai, mera mai kurang nondang wane buli, mera mai kurang buli na kamai.
Mera mai liu ta kesaranga gue na kena wait kampara na nonta panoviti. Ikene gue na COVID. Tato kasaranga. Maruta ka bakali mo mo siya may nai. Ni chuko na academic experience. Sanga chuko talaga the lived experience. Sanga chuko talaga na nonra work experience. Sanga combine pat kaya nai. Machiko na kasarana. O tali taksara ng panay. Ondo reda na nonra to neni chuko korna chuko may bichi. Nira wala chuko ya iyo korna na nonra may bichi. Mera wala kera chuko may nabita pananggoy. And they have all the qualifications and skills to do the same job. Kaya sulit ko bi korna bulay ng may mermitor na itutu kedengoye nakwanang goy misabi sa usarna. Sa akin na kaya na Dr. T obiti mana lomani tinikali maruso lambag sa akin sando don may localized tech kaya wando may na position kaya o matabi wasi teka na nungu tiko ba na airports Fiji limited o kana CEO tiko ya so kaya tiko buta kana nito vakabe na master plan na 20 master plan ni airport. Atau vakabe na ADB doon na study. Atau ngayon merto may vakabe doon na study. Ito wala sa na report. Atau may brief ta kito sa atau na sanga oras to makito loan ta may birto na kena renovate ta kena airport. Iya, baka to nga nuguray yung kito ruko nga pa na loman ni boardroom o baka okay. To present ta ng report. Okay? Tell us what you think, then leave the room. The locals will decide what happens and what doesn't happen here. Iya. Okay lah, do tala no kami we Dr. T weekend na wabi weekend ni okay no university. Kla menda tiku weekend na onda kambo tiket. And confidence in ourselves. Ondo bakat nga kla na do no kami we na local knowledge. Sa tiku na no academic expertise and qualification. The local knowledge gives you that edge as well. Okay, ando talaga ka na no kawit ka na ndaban. Okay la, niyo kanda na okay, kanda na koy piti ninda bagay tabi na liuta kino ndaban wa. We are there to live with the consequences, whether we do well or we don't do well. Kurang ka waray, kaya ngay rabondo mo na ramay bukal. Patrong mo karambaw. At kami kaya mga kami may rabilita kina to sa tabakalolo masarangay. Sandiya na saranga. Na kami besar na nomu biba kong gitilili besar baka na ako nakachuminggoy. Nakapaliwikim ni na baka rong chukumay. Rong na akong jina. Nabital nonggoy. Takatal man na ti bulital man na parleter ba ni kek. Rong nak ratu na ko nakakaliw besar bikim ni na semati kumay and VCB buru-buru totokan jin na vital nonggo visaw na nontaray and the marutakan nindo na visaw binakatip ko matanda and the marutakan nindo na wakanda nakakatun do na ngon pala besar may biti sulit na nongon ni kuwa matatakati kumay ngona sana bagturang oreo and nono may waseti ko na beka totoka and nona nanuma me ado kin me sona visaw me ado me no no may biti binakaratu na non daru lutang taraba embalet chuko na ulutang ni beli utaki na tamanda na nomu na nume ke na nomu bakasala ena buku ni non rabaka ko tako na wekanda may biti semera baka ndo batataki ena buku tiko ni ulutang ngo ni beli utaki Bago sibsar chuka na ngon rek na kitang goye chuka na COVID chuka talaga ibida na ulutang ko membalet sa kabuta may nay na ulutang ni law embalet chuka na nonda gele kaya na birka taribit sar chuka na ngon goy lag madana no muray na ulutang goy ni beli utaki nakabole bu Dr. T biyaw na dola kwa sa ngon travesra pa bibi na ito kay na nonda liutaki liutaki na bitambana kete kamimbi na nonda liutaki na national level iyo na bunora rambo biti gai dotale na lengua baga lengua tiko po le na nonda duintui ale alo nonda wari loma bata sa kwe nengo dona kasaranga yang meta kasam tagara pa bimbi seta pa nei wali tiko meron ito wali na lengua kangway iya ani kau talame wana vivo sa ko bon volta tiko mailio nengon sa may bulit tiko na kangway sa ngon tiko ni individualism sa ta sandandu ile weekend tiko ba weekend sa ta wari bagar ro pa bibi wana sa wari lewati mana banu na panu sana kadimai tana masoli back sa na wari lewati mana banu na kangway mo na lakat sa ta le weekend tiko ba weekend iya
metanga isanga meta bakando bata taki sandona ndona kwa ndrendre yala kamba ka yala kwa tia ndona na bilu taki do taru tio mbega la bunda kana bakarede tiko na nanda la bara bakasangara tiko ukela bankara tiko bakambe nga mai kona kaya ba mai Rwanda la kanga mai bakavote kure endua mai bilu taki na kwa bilu taki bakando donu tuba na koni tubu ni maten tu la tamani visa ule web dona tamani program infrastructure development le web ara rede na luli bono na kena na pasar ngami ngona kango mai rawan tamandanga na kena bi city ndau okela dona singa lebih malawa erangai saram na luli bono ramai sama kena lo city wili tal tinga na cabinet na nonra prime minister nonra president sa bakalaw ta mai era baka mure ka desra patar rede na kena na o via eviti na non da liuta ki o kila na leu ni bueno baka rede te con mata ko libilita ke indina rendra trust ki patar na class ali una le ko sa do mi weekend ngoi te ko ba na 2007 at na 1987 na ku mai lebu tela na babali maten tu mai tela ngoi na ku na 2006 mai bilite ki ngoi na maten tu mai ban barama le busar na rende stabetiko okela na kamba karo ni kauti kenda patamai na biluta ke claro ni tiku non rapi wambauti na le banu sa tare tu ke sa libro non daily lu sar tikang ora tiku mala delpa tiku tala bani unity party rambukan gol sa tu ni sana teu tala na party ia sa ni mai lebu tiku non da party ora mata bo sar ba politik sababu taltingan non tatawa so sin tawarin do pati tiku mantanga non tabilita ya tarrelius talin do ngona mai ratskula ndonga menon dom no tawa mura ka nga mai ni santa kilatu santi ko lebih bakam baut ni ingoy na abilita ke na romani ke na ko biti me bala non abilita ke mena turang na tuina sampal ora tumar iya na line party la ruguti me na turana tira ko sambali o rot peneya biletala na rugut melo libutala na bilita ko ito okay ona kai tando batsar tinga mena ito okay ta rongole tinga mendo nandom sa tamay tatawa sa kagwe sa na daga den reto ka o mantanga o ori rolit ko ni winda ni tigo sa kilati ko ne wali sila eroni takabakala indona ka metalabi ko sa kitai tingna abakali sinara bakala sa tiko na non tandu kala kai ba buliti on tatawa swasi sa gai tiko na kai ngan rebi me da mai baka dokte ki ko baka ba madal ta tiko mena nungu nondar vital aliu dokte ti ri do be kala besni non da do bata me baca rili non tatawa swasi ya usar tika non tatawa swasi baka sana sa do twin bala sa na baka tikina sabra bunga tiku mena yalo ni tribalism sa nandar nga bango total ko biti standar sa ko ko meka ya uka ya maka me sematikan na batana non the common interest ana batana ko tiko keta maka mimbi lebu tiku na issue ya main thing sa matanga ko bi matanga non the common non the basic needs the tasanga tiku me tarawila rola laka tabaka vale the excess takana utilities na ko bagai meteroni tabaka rede na sala meroni meroma nga meta mero tikan na ko sa tanga itu tali bila tali non the secondary needs taroni testaki ko iro itu na biteni ran on di biasan se baka tamata ko tikan na watermai tamai wale ngoi bimbi balati ka ba the main thing tikundo na is a roof over your head living in a decent home, a decent toilet and shower. Na balik kuro meron yung barate na kwabikana. Tikuna liba. Ramaro tikuna leuni bubali ni sarang bulan ako tiko. Hanggang tikuna buli. Akalway. Baka meta baka na matagaranan nonda sasanga. Wala bi kway bimbi yang tarik ya dikinitiko. Iya. Tiene todo.
Wanje na sarna. Isi dara kanugu tali tax na kwan mo kwa may na yan tribalism batake na provincialism o baka samtak talaga na Pasifika. Ya talang na kwan ko na matinto Solomon ni ni aya to solon duindui ena lo mga ni nonra lo ni matintu ena nonra saba kamera kana biban duindui tak ena lo matlangan ni belutake berto na tuga na ano Guadalcanal sagat siguro to na Western Province sagat siguro to na Eastern Province ang may baka po na libo na bibale na lo mga ni banua Solomon ni dagare dia na kana ko libo na matagali ray banay en kota bata may ng bata en na kota libo ng duindu yo tali tak saranga na mukwa men na bi matanggali matintu bakata ki Maldives o Rwanda bakatal na yo New Zealand en non rakota libo na non duindui erang gaya batangan na sama enda na katike enda na katike bichuko non da pale bichuko non da burbur ni lavo kena beka modo kono yo non da bule na bisi tutok kasarna tutok iya na ko la seni da may baka sa mata kana bi kwa bi baka doktor ti sa baka le ko te ngona da mata may bi basa kitigi sa worim pere na kena takos tele men on da duindui non da tribalism non da vivo se baka sana baka lotu kay da la seni ya da mana vivo se baka sa ngai tele men bi dati kena vivo kan duindui taki di nasaranga kembal na kwa ulutangan nani ulutangan dorbitan no chikiang ko na leadership se na beluta kembal na kwa chentua me na beluta ki me okorna leoni bonu me ra redi kwa kamba enda kilai se na liuliungoi ena kuchi kenda patama na kutena ena reva kenda bakandua era reva kenda bakandua na duindu ni redi chiko intua liute kenda chiko umani kenda patamai orani kota mai na duindu na kenda maliote iya gai oke da lotu bakaristo ai dona kataro ni kote me bana lotu na ya buni lotu na lolom me tabiloman ya do tipo lebu na kau bagai tabia dona causa do wan reta ka to bikur na nunggu idampai dina ni tara rakabiti ko se tapatal na songo tatiku ya tapi do wan reta tabilomani tabi maroroi tapi nanumi tawari toto watatiko walu etang bimbi walu warai ya tapi wasiti ta maro ke bitiko ya ke warai walu bikan sana lutu tinga walu sana rawati kuretiko iya walu na marau walu marau ini tapi lo mani tiko tapi wasiti warai itu to tika nampula di nasaranga semanakwa nakabaka lebsar na mo wasama na ulutangan ni bibak bauchi na kena bimbini no takote korna belu taki na bindu bi bakan dua bata taki ko live man me ko reba na yalo ni dindui bakatala nga iya bi korna bakarong chumingo no kanan tali taki na ulutangan na ko wasi chumingo ratu mana bakal besar ina non daru ulutangan terat daru na numa mendaru vital no iya belet sarchunga na ulutangan ni matintu me baka no musa kwa miliunai na no ba CEO na Airports Fiji Limited me na malio ni runondol katolu kena runondol kaono kadora kana libuni no mu vingara bituma na bitambana tal ni matintu ibiti ni berna no boy balai kata manda na no nanume na kena ya mutakinako endona matintu nako semba sarchunga na vitalan no andar sa vital no ya na bilutaki yang goi ena no da rate ko eliu ena buku ni kena toso chuko na nonda non rabinga rabi na matintu era na kwati tu kwar na leo ni bonu na ngone ni kwa do manda no bak madalaya nakabali buto tati dona ulutanga kata-kata tongwe iya na iyon biyaw na nangku nakakatu na matintu bakan tikay besar tu malu na bing ngotong ni matintu Matan na pero ni bakal ako takin na matintu mendosin ako iyo may bing korabin ako bikuran nila di Manua last ni may ngonditi kong Amerika tamay buliti ko na non rayabu takin non matintu non sa sangkati pertania la Cuban American Revolution sa tu kun mesar bakan diti kurang amen do independent nation ena kwa sakit ya una bagong kiti kuno bukan le mono wili kara na American Declaration of Independence na principle based ko ya mani baka sakit hindi na may nangauna kay
na tiko vi kore na buku bata kana matuni baka sama na lili ni Amerika na ngona kana doka baka debitu na father of their nations na nonra bite bata na yabu ni kana banduri na matento Amerika biau mate matanganika na matento me yabu takina ko baka lawa me tiko na kana constitution era bagando na le vanua na constitution na wori takatunga me sa vole nga mai volo vola me matentu sa nga kola taka me biko sa tu ngoi sa la sa bod kuno me dosi na kwendo maten dona vanua dona matentu dona vanua e abuta ke dona abu ni lewa era non ra abu ni lewa na le vanua balata me base na principle ka the nation belongs to the people na matentu e non na le vanua kaya baka me baka dite kira me baka dite kami benar constitution. Na constitution kasi na gitu kono kuira. This is how we want our country to be run. Kaya bale ni nataka na bibo saki kina na bully ni dona constitution dona mera baka tabi sa ran leno nuar soli baka sa me dona sama baka dite kina constitution to iyo kimusama roket kimusam dobat wana yabulau kan. Kaya may naabo nila ka sa ginding taki na matentu. Kaya takla tunga ile una ka gomanal tikmo sa deklara to. Eh do ko ambimbi na no dingin na leo ni vanu. No dingin taga na matentu. Yo dingin tala ona kila na kana rendre. Yo dingin lakwa ona kila na kana rawa. So weekend na no tik. Da baga sa mata kaser. Do na ko ambimbi na no de tabia do do na dingin. Mo dingin baka matau. Havuku. Kaya sa kaya may tiko na yabu ni matentu. Daw tuguntu na 3 branches of government. Sa tiko na legislature. Kura na mbulilawa. Na parliament. Sa tiko na executive. Na cabinet. Rendo sa tiko na matentu. Nangay tiko. Ondo tuguntu na 4 branches. Sa tiko na matavilaway. Na judiciary. Kura interpret take na lawa sanga itigo na civil service o kura na administration mera execute take na decision ni executives yortungo yang merto dito isartu ano norto itabi and dua they all independent of each other emitigo talaga na check and balance yo kura manako meran dos seranga bakay kura meran dos sa me pagamura nga na ya usati ko na lawa kaya sangay may tika na civil service. Na civil service endo na itabili bitiko na civil service. Kura serangan na taga pamatinto kura gue kurang betul na kaya betul na biasa ibu na biasa na banua biti na unisala kuetar na wai na liba na laban kurang betul kura wag murid ko na lewan cabinet. Evang ato kay na yabu ni matinto. Iya, via ni sa bakato men kene bukete. Sa ke kwambi biton to na bilutaki. Iya. Na bilutaki ele buna kene ba madal ni na mandi kete ma rangai men bi pati na no rodile na no rap manifesto na daval. Iya kene o manikede. O kene na ka santangan revisera mai biti na bilutaki elo mani dina na vano, lo mani na tamata. Bilutaki bakandon to no bakasabsaba. Yang gue tarik na vili tak sa tunggu sa bete na luli banua sa roma vi tatu bat na luli banua nakatuna ka rawari suli baka salamay na luli banua na consultation baka lebu na kaya nakatu sa kiletungan ni rawari tali tak luli banua sa nakatungan may bakukua viau na matentu na banua baka viti ito na itabi lebu na itabi matentu ni sa fara matentu na bikaken na ko na matentu na ko na bikaken. Iya, eleven daw tukun itu nanunggu serta datun maten tu bambi yon dorong di kurena na tu na private sector. Tentu baka bambi kurena tiko itu ba. Nakago meta kapagago nakabago. Duran besar ni kwararo na dusta kala maten tu. Wari kwararo na dusta kala maten tu. Error na ke. Man do me na maten tu be madagal na kabala private sector. Do me bana private sector me endo tan na model industry ko na matentu ori kwaroro ele bu do nom tir kwaroro na tak matentu ori kwaroro keni bustunga ni dokti na bilita ki bana matentu na kena magay mailewe kene to na bi branches kene kan ko na kena
kena mona take mena vakasa mani I dos tek ni matentu na policy na law kau e palimete ma vipo sa kita kena sa mona sa papantu ni mia sa ngai mai execute tak na public service dona au robo gali ni urede na kasa mea na civil service waktu bata kena ngono situ mea mana matentu mai biti 1980s and 1990s na nonto to civil service maybe very professional very high caliber waktu batik benar batik kur kena nabi patentu talbi pasifik do bakko ti kur benar no mera mai buli weekend mono kan ko we can say the same sarangai lengo bagale pun yang ko mena matebal mera mai baru kuti bana civil service mera mai an rabetu na the civil service but na matebal into hotel na skill set era kote mai era Bolivia no skill set kai wari ko ang andre wi civil service iya ketika iyo untuk bagato ni ngoi ke bakasa na ke manindua na meta kana visu lewe biti into meta na kwa na manumun usara wale na quality civil service iya sang me na VP tur talemba ka tini sibetina ba kana sanga me po no dun takitala na civil service me vebatare na level indo tuilio na professionalism na integrity na kana independence iya so bagatinga na darbita liu Dr. T sa tiko non da leadership ya na weekend David na leadership sara matentu ko mani kenda barketi ni ko wo madal tetiko isa na ko na matentu na ko na bikake esa rana matentu esa nan rende talon da bulan le di panu di na sarana sabo kaka ni da do beo mandanga sonongono to wawili ko tu walu parando wasta kwarna wakanda mi viche ena nonra ta nonra nene nonra rawa untuk wakasam takisa do bantu titik tal milistal na kan mukwame na 1980s to the 1990s and do tani even the spirit of the civil service dari na mukwame na very professional na bengarabin do tani top class na non rala ko may na wakanda may tonga may Samoa na was specific meron may pulit panjin sa nanay do makasamtak sarana non retombo may for internship sa work experience meron may buli non to bono ibit padi lolo matal mo kwa mengo ni kabakanta na toso liu na betor tong bakatsin na mbaki mengay labeti kambatal na level sa quality of civil service marotak sarana no mo wasya may na numurain goy evaluera bakarong chikmen goy na nonra talitakin na numu samay bakon dun na numuray iya do tal no kutaro etiko numu bakatutu ngondo nga taro bakambamba baka numu bakatutu mo nambo taleviti na numuray na bidanambak sa tongeliu ratu yo na logo tika may viti kama viti au na koi viti tinga na longo tiko sarame na kor iya na tiko no gitu betul no gitu kata kawabu gitu balang itu suna ko sartiko iya na kedembe kan gue ndo lebu sara waktu tiko no gulo ni vale ko vai Australia ba ora ya ur ko Australia na le sungai viti sana koro mapi ku tumanda na korio iya bagato kay Dr. na baka sama ni sa tabagalo tigno tabagalo nuina ina ya bugati ko dakuni do tigno wala ngi dakuni give up nakango nama endana tigno ngona la mata mo maya iya ngona kasa tanangay ang matataka WhatsApp sando ko tiya sangai na ita buli talaga may kasi there's always good lessons to learn na todo so claro to na maro me na koro or na maro me tong lew na butalya claro no mulong yang kon si chikuna labo kana to Olobo sa bole chiku me ba tenu mo yang kon ko kwa namay
Ora betu ko nga mo para mo tiga no na biagon. Ano kay salabi ko na GPS coordinates. Good. So, punta ito na biya ko ikaw. Pupunta ko. Sebenarnya aku menaksa bukan libro rong naksara nabi langwa kini kuo dono kan aku tali tak cikun mu baka sam tak tak cikun na menai mendo na no da museum no da museum ni toke dono kan aku tali tak na renai jin sarna sa cikun na bako tutu berto na itu ke transfan si berna kana kamai na Valnimbose ni ana numi cikun me tarayen do na museum no sarangana toke yo kelas na may tokong baka cik isa cikun baka do na ba tutu menan total bak na menan taran baka na sa sabakara si ori cikun di mata tebeo na kana itu tu baka so na email sa dawir bol me bio na bak sa mochi na non rana numi cikun mendo sarangana na non sarangana itu ke me bolaya na di tutuku au maratak sarana mu cikun ya me Amerika me Washington DC na rasaranganyo ba William Everton na Smithsonian museum cukup telangana nunggu tuba tambani baka dindike enak kana baka sukai talmai so non de yaw baka biti satu na besi burbur sarlo masulit tu na be museum mena besi burbur sarlo masulit tu kena kina me tarendo na kena vali binaka me biti eu revital cikna ni ndona kana libuni ngone tu ke nako tunggu na besi burbur kaya baka matanga menta do matanga na digital think tank na dibu no da tuya o jinang go chuk mi China balu ngor chungor Amerika me Korea me chabanyo mastele turangan ni kandabu turangan rawalu sa baki ses chungo me chabanyo kelas abia bol kau bulan be kami chabanyo iya sana be bulim be kan do na emperor re sana sulim be kan turangan Mastele. Guna ko na telemempra. Agora tal me kandabu chikunak pa. Dokter di dona baka sa mataling au na mo bio sa kaya batna do sa kini matentu tikong ko na media dona tabi bimbi talaga na ukuran daw boleh tukutuk. Tabi bimbi sar daw tukutuk ni watchdog iya watchdog ni matentu mer cek tak tiro matentu meta kata tiro matentu matentu itu ulas sabiau nang ko mandava matentu ndo red ni bolong on erma ne ne sarwelle na bilitaki na politicians na ministers na davar ni ndo bakalewe na karla kap iya na ndo nasana ora ke kai ndo tiko na waktu tu ni media non rabakan tike tiko radio tiko mai bolak kai wor ndo tiko sa nunton meron to kaya ngai ang kaila sa antara tiba dalam matentukan ko sa cara di balewai iya even donasa na kaya baka mendo video takinti na me loman le mo na mendo ka okay na nunggu watchdog na media la kan ni balewai na media kaya bale na kata la kabit juga weri to ko tiko dona kaya ko tiko so let's take it positively, let's react and let's fix the problem instead of being dismissive and being in denial. Betul berkata, warai, langsung na media sama gay sama bully na law may pangaluin na media. Warai. Ano ba gani sama tayo ko lang sa may ngalungan na media. Ya kaya may kau na media meron may tawata na matentu, meron mga kagabat. Okay. Kaya baka retin na ka retin ni talent ko may tukon may bigito. Kito na lakat. Iyo. Dotala na ka bibi na matentu me toro ko kami binonita bi may ori me sa me dono me sa ma baka libu ngon me sa na numtungan ni sa no rameta na media ora media na kuana e ado bani tu ko me bi ka no da malmalum eta na warni baka samta kraba sa tanawar ng bakabi dona ka iya dotala ka ro di ba kukuta ka na matentu na media what requires na media is good for good governance. Sarana totoo ba ko sada doon numi korna kata chiko na tampane ni polituktukwe doon kay chiko bi korrele bura na kwate mera wasa bakit doon na kwa volbi korna tamani bor tamani bor iya sa teman ngono kan baka sabi lu tekin matentu sabor na tamata ngono kurang sarap klan sa ave pemain non repagata nga nga sara bore rawata tele na kasara repetiko sara oritor rawa sara bos semai
Ele ora era por na tamata ni tla tu ni donga ba lewa na matentu. Sama besuma. Ngoi rongo te kona marwan ba kani India ko vi tambata ke na video bala bana kani quarantine facility ko ti ko ya. Rongo te ngocha sama besuma. Gor no nonton tu dua kali di Bandung. Wih, saya sering tu nak kai. Kangai bare te ke tu mena lengo di korap satu. Basta que tigo menandina, e magi mabe se tu ni basta que menandina. Sa guarda te me weekend, o kenda na non da basta que ni vano sa lengua sa. Isa ko anje na saranga sa warin sul weekend na ngolala mento wasana kwanda da rede da bibu sekta kwanda don. Belati di bagari tek minai e voler na solea so na kena sa na ba pertani na solutions na kena wasiyan na da pero ni daka be baka na ko takia na punon rabalin bulan punon rabachi ko iya o kwarnan bara na bulan rantabo chiko iya na non rabali sili non rabali bo na kena samaki kwa banai and na rede na kwana me daka me kuni bagale indo na kwa ora e barita chiko na nona bagarita kemena nona na kwati minna na bulan rachiko iya isa Dokter lebih pasti kan kau dokter dia yang list tele banan terbital itu kena lebih kambel itu na nanti bakal toko teknik itu ki dokter lah kayak gibi banan aku bakas sama metabolit na ibakarau ni nonta vital no na vital no bakan dono bakas sabah na beri tuku ni metan do bata kene banan dono bakasa ene tiko na duindui it's just human nature and duindui tu nonta agenda me kwa bibi menan do windo kain da birong rongoti do tutto na kaya paso wala ngi na discourse okay na wala na ko elengo tiko weekend wala man da weekend ni okay ni do nga kan ko sanga tero nda baka sama warin bersa sa tatati tati ta posa da atake ta posa sobutake ya singa tabu ga ba ko tama ngalo tinga ka tama masu singa tabu tama lang ser lu sar tama lu tiko belut and do me what we motokoli ko ba go ka tuito let's do the simple things right first kurang ko pakan dia tak itu nabi kata berlakan. Au don lengur resta tapi kan na menda buli de viti menda buli na discourse. Daro ni vital no tai batini. Okay ta tan duin tu. Tikona India, tikona ma butinia, tikona koror butinia, tikona mai korma ma bienu anu, tiko korba na bolo. Tana warin do bata tiko. Eta vi bosa kita waro rongo ta sa tanga me do bata okay. Sa tarongo da keta na bi bakasa makete ngoi bakana iwalina. Do batia. Not everybody will be happy. But this is the best solution. We can't please everybody. Yeah. We can maybe do right. May donga na dundi bukan ko sa koserra. Ang gay buat telemena bigat iwari may wali ton lengua. Din saranga. Sa da maybe bala chukot tondako wana kwa me wali sama lumlag. Yeah. Yeah. Ita wari lingua meniro nindo endo ten talti ko na nona view my weekend. Yeah. That's just the fact of life. Do bukan ko bala Din Sara. Non besar na don langkwa e wasao Dr. Winnie ne no. Non mi langkwa na mata samu chikwa chiko kwa roba ko bitadin sa may langkan na tuakan o lithium mawi kwa na o Winnie. Kerondo we can agree to disagree. Kila o tali taksar na kwa na indari robi romaram robi lomani. Ya ni romi bitala no ni romaram buku batarua. O lithium mawi ko tameno na raingoi o Dr. Winnie ko tamaingoy yoro ni bimba yoro bitadin chikona iya ingoi na discourse ya da pangani me rodro bimba to ni ma romando batamanto na kene wali iya sa ko anjen sarna pato korna lini ponua erna redi chiko o korna bilu te chiko erna numi ke mamu chiko te orai balete kachiko weekend na nonda numi korna lini ponua and na bichike na mana me da kako ni biu na loma ni me da bichike de chiko e dolo te me da bichike de chiko e liu me da birei chiko orai o kenda ke baka enda bilu taki and utali taki na bakari taki na no mukama me balete Rwanda ena buku ni non rambo ka bomba le me na bilu taki mer me sa samai mer me tata biraki sa o baka ni tungo dona ngona mo na de bol weekend na nonda nekta na da sulira me de ando na tau fale na lo mi tau ni suba te lo to tivike rao ke baka chiko ndona tubu bana ya to ka baka wochina and that's good leadership and the varita kana nonda el mo lumu na nonda sole na nonda ngona me te bichike da mbale merati Tarde na tanda ureda na video ni Boselau. Na matang ko livi po sa kita katuya.
sa tor so busara sa nan to kadanga na bi badava na virulaki ko me dottor mera vitalota kana igual non da lingua me vala level mata ka sa wara itu na discourse tono maten tu dottor merto with an open mind. Okay, you're not perfect, your ideas may not be perfect, and suggestion na ko na kamena na Tony Visang la attitude nga bitiko, if this is good for the people of Fiji, or if this is a better solution, so be it. Politics aside, lebu tu mentang la vitalo tu ka ma vitalo te tu bagan tona ngoni sala mai na bawalu beranga mi vitalo te karavi bata ke tiga parliament wala me tauri nga dona subcommittee to ko na bol de malo be pati kurme na bawalu nakala kana mi pasaki waliana lengo boy ora mai toka nga parliament mer vitalo te kana ka sarto ndrenga la matentu na roto mua kalau lo matala ni sa sarabe tu muinte na leniwano na vivo sake da tu na kena na panga teke ni vivo sake sa kalau lo masara ora bakatu na no da mata ko na ko tementare di kure kambetiko isa bakatu na level ni vivo sake sa tu bala no da banu biti sa wara itu ni da kata itu na discourse tara ni vivo sake bakal matua itu no permain ta sanga meta berani wal berani na ko bi kurna le ribono ko na non dei tabi ke ko to no opposition or to no matentu they serving the same purpose anjena sarana sa rong na kun jena na vital no ko indora ker sambo chung mingoi baleta ko indoro bilang ko kin ko patu sa kere chung mingo mendo na patri iya marong naksara na vital nonggoy sa ratu andora kani me baka na ko abit poko me baka sa kamulan chung may bae en aya sini buru-buru lebu ke Amerika ba nak na binum dole na sulit tu nangon na ngalala mendor me vital noa en ngal ni ko iya kemi maro chung kemi na baro chung ni ko ni kambo na botal mo ratu na mento chung na nonto to Rewa Province Forum and limutal nga nakalog muna pa na banggoy and na may sota chukin sana sematal na may o inoke ratukalo o nang gay api kursina batal na yo na maramo mero ni Ramela Kemba Lucio sekretar chukin na labo may buku meru tal namay oren kila ito meru tal namay tipo po okay mati ang ni kampo iyo ko mati ang kundi kambe me bambital na na matililo amni nunu me babi iya me babi rechu me sotal nga rada buda buchik sakrechu bikem din na iyo nakikiri doktor winital berna nakikiri no manda balete ni chukuna tarat chukuna to bubale na ololo ni non sambe bagdemo na maramot kana iyo isa donongon talanang ko idrakan memi weekend to chukoy balay ni no ready chukuna kwaya chukuna may bichi do manda no may bakasala do manda no mulangwa ratu eno buku ni bekaya chukuna may bichi na buku ni matingo na COVID chin kaliba iyo dorong del tigo do tati iyo okay iyo sa lebu tigo na tari na bio save na Facebook bio save na media soli bakasal tigo na matentu tigo na don apakah leuni banu menda mata dula se tawari dula Imrana dombe kana diwasi atakan bekana mara liu already ni wasi sara bakara na Facebook na wamada tiga ambaleta na dundulu bakalawa ni dula se wari dula bakaya na matentu bati kurna sosong bakara na nonra tuliwa bana ikurna nonra luni daga kamera dula ke ba orera wari tare berlisme bunin daga vio roni bengal no ba madala dokter tintua kira singile sumai tolbi mamana madwa ni ro lindi tingoi bana na US ai kaisra bola ka Florida mai Georgia Northern Carolina Southern Carolina bat Virginia
Tolbe mana mata don kala libli tamata kiro vi maliwe batikura. Eu kiro sa vaccinate batarotu. Iya. Eu kila lebu sarbi kure top kure tal mena covid, but lebu kiro sa bera wari vaccinate tu. Ini kiro sa também sa main dona mata ngoi. Eu wari dona lengua da kira. Sa kiro bagam batitiku ya ni mana tiku na vaccination. Iya. Eu kiro sa jab batarua. Iya. Vikur na tarete laga me vitini tarete na statistics na data e warin dulaso tarete na kurena mate tingwe me viti sa sibin baga nantunan rau urete na statistics maten tu e sibin baga walu sabulla paciente o kurena wari vaccinate e kana bo sar vaccinate baga antona jeb e tubi kurena underlying conditions health conditions ko baga bunum beke na non mate pastet stelanga e wari ndolu sar tiko okay endona nongu o dona ngunana manasana bitina wale gona mavasakere kama wili taltinga ko bana covid yo ko lengo wari tawi ko na covid lengo ngani seleng no nambada makautu mai yo no to yo vi sa na non tabo tilua tare de kavite ko na lebu na ba madala ti ko na ba madala ba science lebu na ba madala ngor ba lotu e vi na kango na common sense nga ko na sanga ti no covid tikuna no yavuri no sangate no COVID. Yes, tikuna statistics. It's proving that vaccination works. It saves you from this disease. Lebu sar kuni ora sa ke to bikimunga kenanga sa mai immune ai ambalatin sa ia. Ini ngole bitu me bambi ke bitu berarama ngeri lebu tikul meni matabu bala sarang kasitiku. It's just common sense. Porque ni tambah nga, saya kan sa dambulo man APC. Saya bertal ngona kan, do mutu ni lupa ko APC. Ada mana Panadol. Ita bertal ko ko na mana Panadol. Na baga bud satu na kane aga ko re pabuli ko. Ya sa kane ko dambulo man Panadol APC. Na bulo man dulo ni jangi. Na sabu balutale. Ya, sama teman kono kopi, sama teman saya di social media, saya lihat usar nonton vivo sakia. Ya, viau, mana nunggu experience pada viau, vaccination is just common sense. If you truly value your life, kau kami bitakan nombula, gay madula, belaten amaru koko mai para kami koko beti kereta nombula di bupali. Mana sa kaisa rong na ko sa numuto men APC o nonum taleo nes proclia liu tale na wani mate daranga ngono ko sa Panadol sa dorong tanga bakali na Panadol yun jin sarna wara ni chiko weekend men tarong na wani mate na chiko na lomo ni wani na wani kowi ko sa torna o sa kilanyo nuitake ni korn bulum mai na kilani kunu we na reba na kakani ulumu na reba na wawal ni ngom kana mo da kabe mo nuitake na non ratu bingarabi na tamban ni mulai isa manak sa bakalebu ratu na no mobi wase na tikinangoy yan si beranga ni may dapat total na kwa o nanu mamawasay na nandor bilangwa kina ngalikwa. Orai, warna apa lebih kurna nonton apa karang uti kumai, uni tak ini meniang atau kana soliba kasam biwasi tikka bikunu. Sa akin ang unatila menda visu tak na nonta rain na ko ibitin. Dana roni bebo bo, dona chapta bo sa alo chimo weekend kanda rin ko. Dan dona tuna nunggu ibakaroy au nindo dona lengo bagangoi dona adversity iyo awari ndo lebe me baka malumul mutakia why turn it into something positive and dona kwana kama dia hindi sama ibike kenda tingu na covid lebuna lengo ni matentu ini yada mana visau tabaka tubagaro tumeronita tarakam batalonda bula manando tal level koi wari me mateningon me me bakalong ko yan tabanwa. Pagkasama tayo na tarikan na may liusar na misila, may liusar na kanarebu-rebu. Wala kita nga ito, naliw ni Dengil ang babalang goy kanta may. Kita nga ito sungan ng pula. Tabang roti kita to, kami tangay ibang sabta to nga, liw na kausaw, Diyos ay tigitigay ang winday. Kami nabikwala na, just do the simple things right first.
Dia na saranga sebenarnya na wale sarana nomu bakas soli bakas samna tikina nai waka nak teksar waka lebu na nomu soli tikina nomu ngona na signi kuwa midormi bilang waki na buku ni ulu tanga tiku ni toso kena biba kong gitu kan baka nak tiku makorna baka rong tiku mai nimbula binaka wale sarana siam tiku mai Australia New Zealand Eviti Amerika ke Europe katal ngai me Ngilandi totoka na siama mai ke na nomunitali taka chukuma na bi wasi me baka dor chukini ko na wale saratu baka nak sa chuka baka lebu bekem ro baka biotini ni takini ro na maro taka chukuna no ro ngande me Amerika ni seberna no muna tokilesu ki Korea isa baka nak tuye ni kambu tonosot tali chico nali mo nakaloko nagibako taleando tali na Zoom link bikim do na leoni voice lele sa maro talengonir na rongo tal na dumo kam na nadalin sar baka lebu na vital no baka na sar biko sabit suna koloko may bay isa tul lokaloko kam ni baka rawai Kambu di Bakarawai isa iya orto isia Eastern South iya santo manak makalib sara kelas akin ng go banta mo baka demo to ke sotal ni kambu na sigin matakay manak makalib sara lakwalewo isa nakbalib sara bikim ni na barong chukumay totok bako na vital no bat kiratu ratu sekiusa tisolia turangan ni napakabu koro tonga lebu anta martak sar no sulit cuma no ngun tolo nakaloko na matakalilay may South Carolina kay Washington Washington DC sa bulak sar ritang na to may Washington DC simula sa toro buka tiko go char mo tiko iya martak kaya baka sumalistar na tal no mitong lebu go sa wara ko go mo sa tor no misel po sa por mititi ko sa wawa kamu sar to ba biwa wawa kamu sa rong na ko na biwa say lebu sar ratali ta ko lebu na boss ni biba kung geti lebu nda box kar listal na to baka nanano en no mutubu kamba mai nan rendre sa tabi yo baka ngata na buli kaya sa sang moronyo basuke na rendre kena bolem sa tabi en no mutos chiko no mu bulan na basic manak sa pakalib sa ratu tunggal sa chiko ni kambu iya nakabalib sara mo demanda nakabalib jina binaka na sem chum China klasa kana ngono ko mulai tokati selembul talmbe ka na bani metos na ngunti nakabalib sar bikim ni na sa chum may sem chum may biti totok ko bako tinanong mo ni bito kun chum Miliam Bombao semiti buni loloa pio tisolia isa nang balib sarbi kim doon na siya machumay may tongan lebu Gina manak makalib malo bikim doon na kanto may law bikim doon na siya machumay Kens Northern Territory nakabinak makalib may Serne bubal na tuingali labi niya woman binaka makalib sarbi ito na sota ni siya ni mataka and lima nakaloko and ngono bato may viti lima nakaloko na siya machugin matak nabubala na tisolia nabuna kada ni siya machugin may kina may viti may Australia may England may Amerika binaka balib sara and ano ni siya machugin may nikuto toko bako kinanong dabitalan noa gwana bata ni bibosay bata ni bibakalang kataki nitaka ni mungarabe kanda bulida ni kuwa en labeta da kina londa kina nonda bakasam kakuni dalo laylay baka tiko indola kaloy ng karabatiko bulatiko kasa rongoda tiko na nonda tangi kina nonda rarawa kina nonda hutungu en besi na kedesara iya and nanumati ko nando tiko na nui ini nonda bula en nangonongo en bula sa tunggo matan sabak mo sa tsaka ni boy Hawaii nitaka ni rongo binak tsaka ni na besti basi
na singo binaka ni ko binaka baka lebsara na no muni sema tiku mai kena vito ko ni to toko baka oti and na sota tiku na singo ni mataka na lima na kaloko toko na ti buli na mbambakau buli na roti busanga talanga to woi and na sota tiku na singo ni mataka na vitala noa na lima na kaloko binaka baka levu ni sama de manda